Ivan, imam 49 godina i vatreni sam navijač Slobode. Radim kao profesionalni vozač. Ako me ne znaju po imenu, kažu da me najčešće prepoznaju zato što sam jedan od najglasnijih navijača na tribinama naše Slobode. Sloboda, inače, u mojoj porodici ima jednu veoma bitnu i važnu ulogu. Zato se i trudimo porodično da dolazimo i bodrimo našu Slobodu, pogotovo kada igra kod kuće. Kada god igra naša Sloboda, bilo da gostuje, a pogotovo kod kuće, to su, mogu reći, veoma ozbiljne pripreme od navijačkih rekvizita, a i od same atmosfere. Crveno-crno, s kolena na koleno,